Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة سبحان الله. Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata Allah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula la quwwata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Majelis Ilmu Doa dan Zikir Shiratal Mustaqim bersama rombongan jamaah Haji 1438 Hijriah berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Myanmar yang telah dibunuh, dicincang dan diperkosa oleh biksu-biksu yang jahat, oleh biksu-biksu yang laknatullah. Saya Habib Ana Hamid bin Muhammad Al-Hamid akan berdoa
Semoga yang menyiksa kaum muslimin di Myanmar akan diberikan bala dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.